Kakasi Hills Autonomous District Council hakasngi balang kelar ke kenmau brom ni kenku sngi yap keban riu posau jong Reverend JJM Nicholas Roy kum gadak jong kajing kenmau brom yaune rangba ubade ukpa jong 6 schedule jong kriti sensyar kari Chief Executive Member ke KHADC uba penyai sings im Chairman ke KHADC ba lamprang bla ki Executive Member ki MDC ringkat bat ki Officer ke KHADC kelabu sentiu hau mod saknam jong Reverend Nicholas Roy ubadon haplau jong ke Council Chief Executive Member ke KHADC uba penyai sings im ulaong ba ke Shitarik Unaiving kalong kebakongsan ban kemau brom ya kesngiyap jong Reverend JJM Nicholas Roy ubalong ukpa jong ke 6 schedule ne ukpa jong ke District Council bat udai ru ubah lanok bun ba kisnyang hakcai penru ba kari Olaong bau Reverend Nicholas Roy udai bestad badu ba syempang balala penko ngu kinangalam ki bestad hakari India bantau ke 6 schedule ke bayang ban yada kari lom ki badan hakiri lingba keriti ke sensyar Olaong bau Reverend Nicholas Roy udai bestad badu ba syempang balala penko ngu kinangalam ki bestad hakari India bantau ke 6 schedule ke bayang ban yada kiri riulom ki badan hakari lingba kiriti sensyar kari Olaong baka KHADC kala khot ki sekolah research halor ki khat pratli ki benta jong kecai penru bat kila don hadu khandai phongot ki bala apply bat ki baka council kala pediang kalong ki sau phongot bat kin pelong ya kecing wat benia UCM ula penpau ya kecing snyosi ya kecing mi ikan hon ki bakwa ban pendu no ya ke district council kat ba ki wei pat ki jela ki kwa ban don ya ke district council bar ula kentu ya ki bakwa ban pendu ya ke district council kin wan ban kentu pat kin ai kecing batai ke ba benia sepang ke district council November arjar arpulai mengiok bani kenduk kumni kajing kenduk kajungi kalong bangin kenmau ya ka lingku sngiyap ka bahriu pusau jong Reverend Late JJM Nicholas Roy bagi khot i Pak Joy ladangi puli ya history jong Pak Joy kajing ya lenti nadu kapor khna hadu kapor ba in klan no let's say kanambyang kanamdap ingi kapor bangin syong ne ban kerani kata bon ba ki khana ki jingno senyang ki contribution ki ba ilano nam ta kajak kasih karta ka jong i ka ba idon hasla pathai kalong dakumno kumno nyokusan snam but hakini ki nyokusan snam ila no senyang shibun te kawai na kata ka bangitip baro ngiyakran ba ide kpa jongka nika 6 schedule ukpa jongka district council but kajing tre shitom kajong i kajing len ladi kajong i hakituki spots na mamansywa ki post na mamansywa kumno ban insultu ban la ban convince lani ban penko ngu yi kinong sensyar po kari India ban penrung ya kanika wei ka kendon ka provision ha ka constitution jo kari India ban yada yingi kum kajak nri la penrung ha ka artikel aspa sau ar ngiyo e ka 6 schedule bat lingba ka ni ka 6 schedule kala long ka jing mentoi yiki pat riulum jong ka ni ka thain lambi ngi bro kowe nala bandong ba ka jing ya teli ka jing long ka jing man jong kini ki tribal communities ki ba phero pher ha po ka ni ka thain lambi ngi ka de e ba ka don ka 6 schedule kadon ke district council bala aibor hangi kumno bangin la ban preserve ban protect ban penek pensa ban nang pen klan shushu lingba kita ki kendon an ki ba hangi ki MDC ngilala ban wara bangi ong kiti nong ban legislate ban wara ki regulation ban itu haduk kini ka pateng ke bangta